Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн 2 март 2025 жыл. Алдыда мал базарларды көргөзүп беребиз. Тугандар, биз Токмок шаарындабыз. Бул жерде байкем кочкорлорду кармап турат го. Ассаламу алейкум. Байкелер кандайсыздар? Сиздики? Бааларын айтып койсоңуздарчы. 25 тен сурап Курукпу? Жок, кочкорлордун. Кочкорлор 25 тен, мына тугандар 25 миңден сурап атыптыр. Байкем. Кызыккандарга телефон айтасызбы? Онлайн сатасыз. Жок, макул. Канчадан бербей жатасыз, айтып коесузбу? Сүрөйлүк, келиңиз, жак, содаңызды берсин. Жаңы эле келиптир, мына байкелер, тугандар. Сиздер баягыдай эле бизди колдоп, тырс бажырайтып, сындырып лайктардан басып көрүңүздөр. Биз сиздерге ар дайым көргөзүп берип турабыз. Рекламалык номерлерибиз бар: 0707 388 350 номерлерине байланышсаңыздар болот. Ой, мереностор канча экен, байке? Айтып коесуз, 14 козуларбы? Жакшы, 14 миңден сурап атыптыр. Жакшы, Токмок мал базары чоң. Чүй облусу боюнча деп ойлойм. Ой пикирлериңиздерди калтырыңыздар, жакшы ой пикирлериңиздерди. Анда эмесе баштайбыз. Жагымдуу көрүү, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, туган. Канчадан сурап атасыз? Билбейм, эс жок байке. Эс жокпу? Эс жок дейт. 15 деп башка айтасызбы? Башка экен, 15 дейт. Ассаламу алейкум, жигит. Канча экен кочкорбу бул? Жок, кой. Канча баасы? 30 тишичи? Козу дейм. Козу, болду. Тиш бузу элек, Канчага бербей атасыз? Сурадыбы? Ооба. Канчага сода болду? Канчага бербедиңиз? 27. Содаңызды берсин. 27 миңге бербедим. Кайсыны? Кой экен, боз кой экен. Ассаламу алейкум. 4 тиш, 6 тиш. Могу дагыбы? Туйундап калыптыр, жакындап калыптыр. Бир жумада буюрус. Бааларын айтып коюңуз. 30 миңден сурап атат. Телефон номерин дагы сураңыз. Желин коюп коюп турган мына. Канчадан сода болду байкеси? Болду? Сурайлык, содаңызды берсин. Номер айтпайсызбы, айтасызбы? Жок, болду. Рахмат. Мынакей кирип баратабыз. Булар сырттан эле сатып атат. Достор, биз ичине кирип көрөлү эми. Мына дыйкандардын тартып бүгүн көп экен киши. Ассаламу алейкум. Канча экен эчкиңиз? Бас. Могу улагы мененби? Канча? 45 миң сурап атат байкем. Süt багытында. Нубик, еще есть дома? Шекөлі? Шекөлі. Номер айтасызбы деген? Sütü жакшы дейт. Şu экон канчага бербедиңиз? Сода болду? Сол элекчи? Жаңы эле келиптир. Содаңызды берсин. Мына козуларыңыз канча экен, байкеси? Семиз экен, 35. Эко бириге 35 дейт. Жакшы? Тугандар, козулар, кочкорлор бар экен бул жерде. Сурап көрөйүчү. Канчадан сурап атышпай экенбиз. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Канчадан сурап атасыз? 25тен. 25тен. Булар ат корумда турган, жакшы. Ат корумда турган. Эки тиштерби? Жем бул. Былтыркылар, 25тен сурап атат. Сиздикичи? Бул деле ошондо, 25тен. Жок. Дон Кабар деген канал. Достор, тугандар, мына кирген эле ушундай базар го. Жакта дыйкандардыкы. Мондайларды да тартабыз. Канчадан кен? 35. 35 эркекби? Эркек 35 дейт. Алды, музо. Алдыда көргөзүп беребиз. Каналдан алыстап айтыңыз. Мына кара канча экен? Кара 32. 32, Кандай сода болот? Кайсы сода болот? Көрөйүнчү бир. Канча болуп атат байкелер? Айтып коюңуздар. 35ке кочкорбу? 35ке бербей атат, 35ке бербей атат мына. Баштаган кызы узун болгон кочкор экен. Yüzü бар экен. Тиши кандай экен? Канчадан сурап атасың өзүң? 40тан деп 40тан деп атыр, 35 миң сода болот. Ассаламу алейкум. Баасын айтып коесузбу? Булар 25 кой. Бургач кой, Боозбу? Боз. Билбейсиз, 25 сурап атат. Жакшы, рахмат. Мына жерде козулуу кой бар экен. Козулуу койлор канча? Баасы 20 миң экен. Козулуу койлор 20 миң тугандар.
Muna kozlar kançadan boldu eкен? Kozlarınız kança kozlarınız tuğan? Bağları. Ha? 17'den deydi. 17'den deydi. Muna kança eкен muna? Muna kança tuğan? 21. Rahmat. 21 eкен. Bağalanlar kançadan? Bağalanlar kança eke? Bağalanlar 10.000'den. 10.000'den ha? Urgaçı erkek mi? Biri urgaç, biri erkek. Жақсы. Bir erkek, bir urgaçı 10.000'den surap atpay eкен. Bunысы erkek. Ha, bunысы erkek, bunысы urgaç. Şular soda boldu mu eкен? Soda boldu 8.000'den bergen. Bergen жақсы, 16'ga. Ha, rahmat. 8.000'den 16'ga berip. Merenos kança eкен Ақсақал? 17,5. Boğaz bu, soyuşqa bu. Kısır, soyuşqa, 17,5. Ne koylanosçu? Balan aytып koyasız mı? 16,5'a. 16,5'dan surap atası, ha? Жақсы. Kançadan bular? Assalamu alaikum. Bağları? 20'dan sonra. 20'dan sonra qoz qoçorlar mı? Bıçmallar, he? Bıçmallar 20'dan sonra otadı bayken. Жақсы. Ne kanal? Don Kabar деген kanal. Tuğanlar görünüzler. Moğol vakti. Kozlar. Kançadan kozlar? Bağları? 10.000 somdan, he? Buna çoğuşu? 25 kemirik. 25, 3 ay boluptur. Konkretni. Şu soda olup ata, özü ile. Ya, Özün soda oldu özü, жалғыз. 25 deyim. Enesi menin Ha, enesi mi 25 mi? Ha, enesi mындай простойлы eкен. Жақсы қошқар қойған екен да. Простой қойғыч. 25 ене бала. Ассаламу алейкум, байке. Қандайсыз? Но семіздер қаншадан? 16'dan. 16'dan? 18. Тек 18. Бұлар ат көрімде тұрды ғой. Жақсы. Алдын алып кете береміз, енді туғандар. Азан içine gireli. İçine. Қанша сұрап атасыз? 40 сұрап 40. Қозылар жақсы екен, е? Бұл не порода екен? Гисар ба? Кысар, Қозылары еркек ұрғачы? өзі Bir erkek bir urgaçı. 40.000 deydi. Dişi kança koydun? Tөгірік. Tükürük. Don Kabar деген kanal. Buna dostlar Tokmak mal bazarından görüp jatasızlar. Bunalarınız kançadan? Assalamu alaikum baykeler. 18. 18 kozulu koy bu. Yok özü. Öz ile 18 ya. Bu kozulukçu 13. Bu kanday koçkor bu urgaçı bu? Urgaçı. Urgaçı 13.000 deydi. Soda boldu bay. Kançadan berip ediniz aytınızı. 16'dan. Bununçu 13 degen. 11'ge berip etdi bay. Rahmat he. 11'ge berip etdi. Kana? Kançaga? 18. Kança diş bu? 4 diş 18'ge deydi. 50 surat. Biz çekeden görgöz bile öğresi tuğanlar çekeden. Mına Tokmak malazar görünüşü halıktan görüp жатқан мекен дейсіздер көріңіздер. Hem соққылық деле чоң. Аяқта выбор көбірек болады. Жақсы қойлар. Соққылықта негіз. Токмокто ыстық көлден бері келеді. Бұл жағы нарын. Анда кеттік туғандар. Қолдап лайктан басып көріп тұрыңыздар. Лайк бекер ғой туғандар. Ассаламу алейкум, байке қандайсыз? Қаншадан мынау қозыларыңыз? 17'den. 17'den qochqorlari bu. Erkek oldu. Төртөбөттен qochqor, ha? 17'den surib atadi baykem. Mineki 17'den deydi. Жақсы. Buni qancha ekan baykesi? Assalomu alaykum. 35. Don Kabar degan kanal. Bunlar dişleri qanday bayke? O bazish qiyin. Assalomu alaykum. Buni qochqor bu? Che torpoq bu da. Qandaysiz? Qancha buni basi? 55 lira. 55. Qancha tish buni? 3 yaş. 3 yaş? 3 yaş ekan. 55 surottur. Qanchaga berib eding? Savdo boldu? 40'ga boldu, ha? 40'ga berib etdi. Yaxshi. Baykesi assalomu alaykum. Qanchada bular? Balalarni aytchi bir. 20'dan surat. 20'dan? Bular qo'zi qo'chqorlar baylandimi? 20'dan surib otasың, qanchadan berib aytasan shularni aytchi. 18'den 18'den boldu o soda. Rahmat, ha? 18 mingdan 19'dan qirmatasiz, ha? Boldu, 19'dan qirmatam deydi. Buna qancha qaldingizlar? 14,5 mingga olibdi bunaki. Ko'char olib ketib baratatqa barmi? Qanchadan ekan? Assalomu alaykum, baykesi. 24. Qozulu qo'ylar, ha? 24 ton. Tishlari-chi qo'ylarimiz? Bu ek diş. Bu 2 tish, ha? Ha, 2 tish ekan. Buna qo'z urg'achi erkakmi? Urg'achi. Urg'achi. Buningіз? Bu erkek qo'zim ham 4 diş. 4 tish. Shu soda bo'ldi bugun. Çok Qo'laylik. Sodangizni bersin bayke. Qana? Aldini qarab ketdik do'stlar. Esnasida cheң kiramiz. Bunalar qanchadan ekan ko'raylik. Bayke assalomu alaykum. Ba'larni aytib qo'yasizmi? 25 al. 25 semiz
Var 23'te. 23'ten bağırdığı. Buna ola 25'ke. Uzun bolğan koç. Jo, siz turarız. Qoçqorlarınız düşet. Buyursa qoçqorlarınız. Yaxşı. Assalamu alaykum. Inim qanchadan seniki? Bu at ko'rmikin? Ya. 23. 23? Ha, biri bir bardığı. Biri eken. Bayki ardayım şundaylar bolağı. Nomer aytib qo'ybaysizmi? Yo'q. Ma'qul. Yo'q deydi ma'qul. Don Kabar degen kanal. Buna echkilerni ko'rib qo'yilchi. Buna echkilaringiz qanchadan ekan, baykelar? Teke. Oy, teke qancha tug'an? 11'den doğdum. 11'den. Sen qarab. Soda qilyapti. Sodan üstünde. 200 so'm. Qanchaga oldi? Shuni. Ha, qo'shaymi? Ha, 300 so'm. Qanchaga? Qanchaga soda oladi? 400 al. 400 al. Ha, 9000. Qancha? Qaysi? Bu akıllı senin. Kettin mi? Tug'an, qaysini olyapsiz aytib qo'ysiz. Mana. Ha, bunoni teke. qanchaga? 9'ar. Oh, yaxshi oldi, ber. Hozir chaladi. Beraymi deb 9,5 ming oldi. 9,5 ming hozir chalam deydi. 9,5 mingga ber dedi, hozir deb baykesini izlayapti. Beraveraymi degan ma'nodachi. Assalomu alaykum. Yigitlar, ishlaringizda yaxshimi? Buni qo'shqorlaringiz sutlar yaxshi ekan. Qanchadan bo'lyapti? Bir aytingizlarchi. 69, 79'dan. Oh. 69, 79. Nega 80 emas, nega 70 emas? Aksiya. Maşallah. Bunaki G'orozoga aksiyada. Bular qanday baylandimi, liniyalari bormi? Bor, qaysi liniyadan? Bular Pigas'ın neveresi olur. Pigas'ın neveresi bo'ladi deydilar. Bular qo'zi tishlaridami? Qo'zi tishlar ekan. Tug'anlar mana. Manaki quyruqlarini ko'ringlar. Qiziqqanlarga telefon aytabizmi? Aytamiz. Qana aytingizchi, balkim alam degan bir tuğanlar bo'lsa, liniyalari bor dedi. Qayoqdagi bular? Bular qantda turadi. Qant deydi, qant. Naki do'stlar, aytingiz nomeringizni. 551 551 02 02 49 49 59. 59. Şu yaxshi ekan, 59. Bunisi kichkiniki. Bular 13'e veririz. 13 ga qo'chqor bu? Sütten kalıp kaldı. Sütdan qolib qolgan qo'chqor 13 ga beriladi ekan. Rahmat. Qancha ekan? Aldingmi? Yo'q, sotib. Qaysi kanal? Don Xabar degan. Don Xabar degan kanal. Ne degan? Don Xabar degan kanal. Jon Xabar. Ay, mana tug'anlar, maşallah. Qo'chqorlar qanchadan bo'lyapti baykes? Assalomu alaykum. 270 ga. Ekoni 70 ga. Qo'zi tishlarimi bular? Qo'zi bu 2 tish. Bu 2 tish, bu qo'zi 35 ga eki, he? Ha, 35 dan 70. Shundaymi? 45 20. Ha, shunday bu 45, bu 20 ekan. Yaqinroq aytib o'tasizmi? Mana razresteri. 5 kun deganda. Ha, soda bo'ldi anan. Qanchaga berbeding ha? 30 ga. 30 ga bo'ldi. Berbedingiz. Buni o'zichi 18. 18 ga bo'lib tur, berilibdir. Bozor qanday bugun? Bağlar. Hem satsan arzan, Alsan qimmat, Emi al bo'lgan ishdechi. Aldingizmi? Qanchaga bitdi? 9,5 ming. Buyursin. Mana 9,5 mingga shuni aldi ekan. Aytib qo'ying. Yaxshi, endi barli qimmat satayin degan o'y bo'ladi. Alarman arzonroq alayın deydi. Buni seniki, siznikichi baykasi qandaysiz? Bu 45 tishi qanday bayka? 4 tish. 4 tish mana. 45 dağı tushib beradi ekan. Yaxshi qo'shqor ekan, savdo bo'ldimi? Bo'lalak, savdoingizni bersin. Mana to'g'andar, shunday like'dan urib ko'rib o'tasizlarmi? Buna qo'chqorlar bor ekan. Kimniki bu? Eko. Bilmaysiz, esi yo'q. Qiz. Bunday. Ko'raylik buni olardi. Qoralardan ko'ra ko'zi pereyinchi qo'zlar. Qanchadan qo'zlar? Ay, to'g'anda. Navesni ostida o'z. O, baykasi, qo'zlaringizning bahosini aytib qo'yingizchi. Ya. 13 dan bag'alanglar. Ana bağalanlar 13'ten de etmek. Tuğanlar şunday. Bunu qo'zi qancha ekan? Qo'zimiz qancha ekan bayga? 10 ming, he? 10 ming dek. O bu to'qtilar qanchadan? 13,5 aqsaqal. 13,5 ming so'mdan, he? Yaxshi. 13,5 ming so'mdan.
Бұл қанша болып жатады екен? 15. 15? Ой, geç болсын. 15 дейді. Ассалаумағалейкум. Қандайсың? Қошқарлардың бағасын айтып қоясың ба? 40'tan bayken. 40'tan тиштері қандай? Тиштері? 2 тиш, 4 тиш. Линиялары бар мı? Бар. Қайсы линиядан? Линиялары қандай? Құйрықтары мына. Şurok'un malları. Мого? Широкийдің балдары? Неберелер емес пе? Широкийдің балдары дейді. Жақсы. Сода болды? Қаншаға? 35'ten beri 35'ten? Maqul. Sodan versin, 35'ten berberdir. O aldın mı? Yok dedi. O qo'ylar bor ekan menda. Qanchadan ekan buni qo'ylar? 28'den. Yaxshi, 28 mingdan deydi. Dostlar, mana shunday. Endi qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik. Buni qo'zili qo'ylar qancha ekan? Qancha berib atasiz? Oh, maşallah. 27'jarımga berbeydi. 27,5. Qatı ekan bu bola. Voy, молодец. Qancha tish qo'ying? 6. Qancha surib atadi? 27,5 surib atdi. Ne 27'jarım beryapman. 27,5 ming. Oy, nima beryapman? Qo'zisi yaxshi ekan. Voy, baykem bor-ku, onu aqchani sunib atadi. Voy, yosh bola berbey atadi. Hozirgi ballar qiyin, Ya, yaxshi, mayli, sodanglar bersin. Kelishib qolib tur biroq. O'shanda qanchaga beraman deb otasan sen? 28, 500 so'm bu. 27, 1000 so'm bu o'shanda. 500 so'm o'ynayapti. 500 so'm o'ynayotadi ekanda. Sodangizlarni bersin anda. 28 dedi. Maşallah, mana yigit bor-ku. 3-4 klassdan o'quvchisi ekan. Hoppa. Qatu. Voy, qanchadan olib otadi? Assalomu alaykum. Bayke, ish ilgari qanchadan olib otasiz bironi? 150 so'mdan. 150? 150 so'mdan, 200 so'mdan bazarda. 200 so'mdan, 150 so'mdan. Jaz keldi, sezon boshlandi, Buyursa, sezon boshlandi, mana baykelarni olib otasiz. Aytыңыз nomerni. 707-02-91-35. Mana o'sha nomerlarga baylansangizlar bo'ladi. Uyga da borib 40 beradi. Shu bilan videoni oyoqlaymiz do'stlar. Tuğanlar, sog' salomatda turingizlar. Sizlar menen kanal avtori Daniyar bo'ldi. Don Xabar kanali. Har doim sizlarga ko'rgazib berib turamiz. Sizlar bizni qo'llayingizlar. Mana to'qmoq mal bozorini ko'rdingizlar.